Izbaciš ove šklocavce i ubaciš ove pametnjakoviće. Aleksa, šlafci malih tan. Aleksa je švabica. Problem kod ovih pametnjakovića je što oni su imali rupe koje se ne poklapaju sa kutijicama iz 1980. Zato si isprintaš ovakve nastavke, ubaciš ovo unutra, fino zategneš, poklopiš i on stoji. A kad smo kod stvari koje stoje, ja imam ovaj kafe aparat koji mi stoji i koliko se vidi on je u relativno dobrom stanju. Cijena takvih na Njuškalu je od 150 do 250 eura, pa toliko i ja cijenim ovoga. Otvoren sam za zamjene, na primjer treba mi Mac ili nešto slično tome, pa ako imate nešto ili ste zainteresirani za ovaj kafe aparat, pišite, čujemo se.